kikumanya nk'ekibumuri kikaijaho obwayimanya w'obusoborozi busaka kubaasa kukiza omukyara wabeerahirize emyaka ekurenga 7 akubonabona n'oruzaaro aha biro 2 by'okwezi kwa mushanju 1982 kuruga obwo ab'enkyeze ya Busaka bakatwara ebiro 2 by'okwezi kwa mushanju nk'ekiro kikuru bakusiima obusoborozi busaka abw'okubakiza endwara. Aba nibagira ngu enyumaho bakaba babonabona n'oruzaaro abw'abafumu hamwe n'ebindi konka obusoborozi yabaasa kubatambira. Tubasobola lwe lunaku luno lwetujaganya n'Omukama Ruhanga obusobozi bisaka nga twebaza Omukama Ruhanga obusobozi bisaka okujja mu nsi n'atuyamba amasitaani agaali gatulemeza okuzaala, agaali gatulemeza okuwasa ne tufuna abakyala ne tuzaala abaana. N'olwekyo tukiyita Flowers Day, abaana baba bimuli. Omukolo gw'ekyokyahate buli gwebyatyo kandi obwo n'otuwolekango okazaaza abakazi baingi muno abafuwaga habw'amarogo nibalema kuzaala. Omukolo ogwo guno nigwo turikujaguza nitwijukira ngu ekiro watandikire abantu boona ab'okusemererwa bakakuli basoma mu rubuga rwa Muhoro bakwasire ebyakyo n'abaana baabo. Omukama Ruhanga obusobozi nikyo okubonera abantu boona ensi yona izire kandi nejaguza okusemererwa n'omulimo gwakuleeterayo mu nsi. Omukubuurira kwe obusoborozi busaka ayehanangiririze abazaire kurenga bakuriza abaana baabo hansi y'eddiini kibaase kubayambaho ab'oburungi bwa nyenjakare. Sobola kuba kurungi n'okwegesa obumu Ruhanga yagenda mu maiso habwokuba obusinge bw'omu ihanga lya Uganda baitu nibuleetuuha omwebembezi w'ihanga. Kakuba tuba tutayine omwebembezi omulungi obumu bunu tubakubaireho baitu habwokuba pulezidenti mwebembezi omulungi akumanya ensonga nayetegereza kurungi n'aseruliriza akaseruliriza yajja kusanga Ruhanga ali hano mu Uganda. Omukama Ruhanga obusobozi busaka kandi Ruhanga yemikiriza genda mu maiso negesa obumu nikyo mukora nasaazi tuli hano habwokuba Ruhanga tuli nawe kandi atandikira hano mu Uganda. Abanyishenjero abase kuhika mukoro ogu bajumirire ekikorwa kya DNA obwa hati ngu buri muzaire natwara omwana DNA ekibagize ngu nkyenda amateeka g'abaana. Stability of the family. Tinkubaire nimpa amagezi abazaire kugenda kukebeza abaana kwihaho already abo abaina emisangu ekwatire ina issue ya paternity koti eja kuragira omwana ogenda omukebezi baitu obura biraba bitali bicho iworolelera abaana bajja kukura niwo omwana wokunira ngutali wawe niwara savinga family yawe boja kuzara abaana ebyawe bifoke bigwago oro walesere buleto bakuletire niwarolelera na family yawe. Ningo abana baitu mu Uganda muno bacyari ku muno abana bano bacabona bonaseba buno abana batayine bazaire enfuzi nabanye kwina bazaire nabone batwaza kubi kare abugabo umwana bucyari ku mu Uganda kanyo ku parliament mu myaka yenyuma mbera committee ka byabana songa za abana children affairs turwanira muno abana kurangwa bafuna bugabe bafuna cyokurya bafuna kusoma kubajanjaba no kubafaho muno so nkaito kabembezi ka kiro cya abana cyo muyikiriza yobumu bisaba ngo abazaire bona bange kufa abana babo kubasomesa kubayicho kuriya kubarorera no kubakwata kurungiriya ako mwana batamukwata kurungi basa munyesha timwene government timwene bantu bararira government. State Minister wa Kampala Honorable Joseph Kabuye Cyofatolabye asimire obushoborozi busaka abo murimo murungi n'enkwatanisa eyaretsera omubantu. Lwaki bamuyiganya era nebazannyo obusobozi okuba nti watulambise bulungi bwe tulina okukwata abaana baffe ne bwe tulina okukuza abaana naddala n'otutegekerangawo olunaku luno ndowooza naffe eri tulukoppe. Ogu agimizemu yashoborera kuba hata abaana na munonga babojo nibatunga okugumirwa ate nuko kwehanangiriza abazaire kurenga bakuratira amateeka g'abaana babashomesa babihereza amagara marungi ebyokurya hamwe n'ebindi. Omwana omulenzi lwaki bamuyiganya wano wetwebaliza Pulezidenti Museveni ndowooza tukubireko mu ngalo olw'okukkiriza n'ateeka omukono ku tteeka erikugira abaana baffe
okubatwala mu bikyamu the anti-homosexuality bill oba act now. Intention is not to fight anybody. Oyinza okuba Mukama yakuwa obusiru bwo nga ffe tetufuddeeyo nga wagaana okujja mu faith oyige naye totuyigiriza bya kisiru byo eri abaki abaana baffe. Aha mukolo ogu ow'obusobozi busaka agaburira abaana b'onomunyikiriza ye na za biskwiti nk'akabonero k'okukundana hamwe n'okwikiriza.